Yes, twakutangirira omurebe witu Wankore Media kandi bari gumana otureba ekimuturani mutushaba kandi twaragaho twakireta twabonaho omuntu omwe owagira heru kandi akakora emyaka ye etari hasi y'emyaka 5 kuko akuza kuba natugambiraho kandi twamutayiraho mu makage side za Kakoba omuri Mbarara twakutangirira sebo nye nakire nanye nabakira twashemererwa munonga nanye nabashemererwa munonga buzimazima amazina ndakirima yazi nigizina ryawe giwa kirima yazi ari bakwesera muka nigwago genyine mazima twashemererwa kutaya Wankore Media esebo kandi abantu binji bagyokwe abinji nibakorera heru abinji tibakagireyo abatuye batubuza nkonkimwe Wankore Media abweche mutakutufaho mukagumana mutuleteraho nangwa abantu abine experience bakagumana baturabiramo mu mbera nkeje tukongera kwetegereza so nuko kubitamo amaguru nyo na mutabano wanje ugasumana uri kwata kamera tukajya mukatukiyo tuganiremo akiri nibakuzara nkaye nibanzara mwizero wa Mpara cyaro kibakweta parish yibakweta Bushwere so niyo wakurire Bushwere kakorayo konka ombuto bwanje hati yo mukuru nze nakuru muri Mbarara so Mbarara mukija mubwire ki Mbarara rafre kija mu 2008 2008 ukiri kid 2008 aho okoine Kenya kwamanya nkankija nkushobora mpereze P7 aho no manya kokeza P7 obanza wa so niko kureba kwanje Mbarara okano ushobora ki nkabanza kushobora obutunda wabureta nabureta bwagoba bwashara umuntu wo kwanza bukagoba uko nabenta kukisubira tuburagobire kane mwene omuntu wo kwanza bukangobesha dabu akwa nyonkani mbugorura kuriya bangurura kuriya kandi nkurondo obutunda bwawe bubonira nakwetegere so nibyo bamanze kundeto mu kibuga kureba Mbarara wija wajimanyira rafre nija najija 2009 aho 2008 kandi perize P7 ati 2008 nija kugishomeramo nabwo nkurabamo nkuzisingiro kandi nsomera ayishomero rya Rwiziringiro Technical ari mushanja bawe twabakora bagwiziringiro bazimazima nanye nabakura ba OB na ba OGs by the way kugira ngo kahariyo nabiki n'abajobo tatino nabiki so aho nagumaninza ishomero ncyumura nijo mutawuni yanje yambara akahataro ryo kuzankahi omucyaro ubwo rikorera mucyo muri Mbarara kasi kugira ngo kanjye mu technical kandi ubwo mu technical uza site chapa yo nagaininga experience yanje nagumana inkora antyo ati nayishomero cyo naroga 2012 aho 2012 wari marisho technical najeze ke junior y'imyaka eshatu narugayo ati na fight nazo mutawuna wazahagwa gati waje tinkurwa mu kibuga ati ndagarukire kucishohora akwa nyoni nyishika kukurebaho nkakurebaho ine piki cyo kija wajifuna bwire ki kuna arugireyo 2012 nayenda gumizamo akuba kaheze 2011 nayenda gumizamo ka side za Nyamitanga konka kurugira ngo sente zikaziri ziti naziti ataho mpoho nakikwasa hansi tunagumizamo 2011 mpoho naragwawe na 2012 aho narugira ishomero ataho niho nakorira busente nkazi joininga side ya piki kugira ngo nkabanye experience yanje yo kombeka nduga ishomero nza site nkanye experience yanje kugira nafunaho ka subcontract kemyezi mukaga no mayo nkaheze 2012 aho nkapambana nafunira hepiki kabona ka subcontract kakuruga hepiki kemyezi mukaga nakakora narugamo nazo mu piki kiwaje vuga 2012 12 13 14 15 16 enyakena najivuga ntine mukanyomu nareba anajo heke nagihiremo
ekiteekateeko ky'okuza aheeru kikija kitaka wawe nookora sente zaawe ukaba wangambireho off camera ngu ukaba wakozireho wagura poroteegi ejyayo yombekireho kandi ukagigura ukiriyo noovuga piki ekyakuharize kugira ngu oze aheeru kikaba kiri ki bodaboda n'ekintu kiboniire kandi n'omurimo guboniire konka nyowe nagiire gucondooza nashanga nshemerewe kuruga kitiinisa ekyo kya bodaboda nkaza aha kindi nakwitegereza kandi nasanga ngu tiine oku ndakirugemu habwe sente zange zinaabire ngizire ki ziwabiro ine nayanguza ziine kundeka nkahi yesi nkaba naguzireho aha konka nkasanga ngu tizikubaasa kugira ki kunyongereho kunteeka ahandi izo step ate naprocessinga naza nkahi naza heeru process ezo okazitandika okaza omu kampani process egyo nkaza omu kampani konka nkaza omu kampani kuza kugenda zitakurenga nk'ishatu nkugwa kugira ngu nkanyenda obusecurity kiza nko mu kampani ntakakozire interview wagira ngu ahangiwe wabo ahabwe ekyemerero ngenu tinkantani nk'okundi hati kandi muki nawe okwebuzabuza bagira ngu ahangiwe torayeyongereyo kampani nk'ishatu kale eyakashatu eine kuba niyo yantwire akuba kunatireyo document zange zikweka ngu nkaba nsomire omu tekiniko niyo naziteekaho tenakora interview narugaho nataha kunabire ndyaho nahura ngu nomanya ngu orabiremu kasi ndabiremu kantakozire interview ngo bagendera document zawe bagira ngu benda abine professional yo gukora ki yo kombeka mwenushi ngo ekikuru ndete bikugamba byona byawe bisigireyo orete naka input kit nakwata akasente nagira ki wakaba kiine bwire bwe zikaziri zingahe obwire obwe nizuka roughly nkashashura miliyoni 4 sente nkanyine guza piki yanjye nabire nyine aha kuba kubambana nkaba nyineho epiki zikukazanye nk'ishatu nagiye kyetengo cyo kombeka naguzaho ibiri nazo tizaheza kombekaho mu itake ryanjye nahendera ndire na karoni ako inviti amaprasitati yakora ki konka yagumereho bakugibanje nagira ngo konka mutina amagara piki nayo kugira kireza kunaka kugaruka hataho piki nisha nayo najiguza nashashura mu kampani iwashashura kampani wasibaro ati obuzwa bwaretirwe naika kampani zo bariye byo kugenda twa parkingire mune kisibe se mune muzamu batandike kisibe kicho kigurize ni rwa rutoki ni kinebore kimwe ngoko garuke nkahi bara ngoko garuko muka twakongeza yo kwezi asi omunyegeza yo kwezi naza kurya ki atawo napambana nagaruka konko garuka kwanye kandi nkayo nayaye cyawire waye cyawa waje tshana banyiba ekigure kinakozire nikiriza wikiriza walindo kwezi kwawire nagaruka yo tindagarukireyo bakantera ngo hatiye ebyawo byakora ki byaterera ninjiro katera kabonera naguma utikirize noguma mwine mukawasi ancenga amuhanda nagukwata naguzamu waza Kampala bagira ngo tiketi yawe njya naguma mu account ko kutikiriza konka kweri esazo kuzaca izakora ki tubantu arabamsaba batsacha twatuye abantu bashatu kongo abantu bashatu okucyabire bangira ngo yes muntu twagwa kwa company konka arho okumwine kwereka kuba sharp wancenga soke mukwate ataho twisha twazayo achayi konka kutwabire turo ntugenda abagira ngo tingumo kucyakozwe bagira ngo ni woraye bembera abantu aboyine hati cyaboshye ngwito twakucuzinga
ngo hari waboroho shima ko reka ngo waratambwira warakoze iki kashika twino n'umuntu yaratambwira abari wakora ki wabakora nkorentashi noza kora otunoti kuna yetwaika hari abatsikaninga naraba kwaho nagira ntahante ico cyakorwa ki cyakugomukamo ati aho twaraba twataho mu cyayi ati kandi abo twabe twina abana banyushwe nkange wakashatu abana babiri ababe bajye nyuma bagera ki babiri babakwata nyona arabire baba cyangwa bakagambira ki mbone bakureba acaya bakureba obono bori mu kakantu ko kutinatina bakweta bakugire bibuze bakubuza ati abo babanza babakanga ati ntera kuriya nomanya koroti noti obagambira oti noti naikaho nabagambira abashoborera abana bagira ki babarekura so ko kugenda munanka ko kubanoza kugenda okwe kaje ngo ko wabagambireho company nebeta bine nibarekura mugenda mwenka company yo kasta ekutware kakusaha chai itobwiro gwe tinke bya byo tinke berizoba erizoba company nekutwara ekugoberera no munda konki itobwiro bwitwaye bakusaha chai migugu wagiyo mu motoka bajangu bayi otkash ngwiwe iroko tuzakorra pass kasta orebo muntu atenati za side omuchayo munda orebo muntu atenati za side ate cyo nani kugambira ngo bakajya ngo mbaridinge ubutakora nshori so obwiro bwe bikaba bitari nteberizo mwaka mwagitembe nyonyi twagitemba twagiteka me kigere kere kata airways mwagenda mwababatwara mukashikira kiro kimwe ningahinde flight netware kiro kimwe ni kiro kimwe kuba kuruga Entebbe twaza Addis Ababa Ethiopia ejonensi yitu ya Africa aho tukatwara ngwen kuruga Addis Ababa kuza muri Qatar Doha icyo n'ekitebe kikuru cya kuriya achaya Doha yona bikatwara eshaha rafre mukaga n'icyo zonka enyonyo ko takagiza muga experience kegeta umunyonyo kuza kuruga hasi ni bari yange ndijo mbozi nakubona uhurira yargaho mpora atawe yanenye jana no bizomuri no uhurira mwashanka kaba byamamu atuwe muza kugenda mutyo utopfa kwa makantu ko bwoba akonoreba hasi Leki Victoria honko netinisi yani girete nejya higura yanyanje okigiro taganyoba kante mamangu izina ryawe ndyo kwahora astami hati nyowe bagande karwiji nkigirante bafango nagenda twaika higuru twaika revo yenyini ataho nko kumanyongo tukiri na munyonyi uri ngorya hasi ebo takusubira obucyayi bakutereka akameza kawo mwishwaho ako kurya hati wayibongora no munyonyi nuno shanga hato je mukaha nuwatambura waza ko yamba wakora ki no shango nkorya hasi akire nyonyi wagizamu washango jya yitakaho ubwoba bwaho mwagenda mwashikayo twagenda twayikayo stiro bwoba no garuka bufuna yaneza hasi nuno shango rero nozo biji garuka bufuna bwoba yaneza hasi owe bakabakwire namba kuri yo kano connecting ayo nano kuriya tuba kuhereza namba zabo akwano ba otine simu yabo simu yakuri no tajini so umukacyayi izamu abo pande babuhanikira ureba kampuni no yonoza korea kakwana kataka pande ugira uto wanje noha nori unkabona atana abatakora ki natakumanya ataho so okumanyana kwabo nibabakwira kapande kunuye iwe mbaza kugambira ngo nuza kureba kapande bakahanika kahandikiro katu na katu iwe kayo wakareba ataumanya utugu no wanje
hazi ko washyira umurebo wawe tureba yahani katakapande na barabanywani bawe nabo bine kutwarebera kapande kitu ka component of event zakora tinuwo twamwikaho yatwara mu motoka yatwakiraje yateko mu motoka kunka kutayo tukushohore cyayi purira kushonga twara abantu mu tanuru njye hatse ibi kandi byaba bihe tugumizamo kutwika hero stiyo turi mu motoka iri mu AC puru ndeba twatanka kututuka ntantatsi timbije baza kutora ukanoje twazo mu muriro batwara ubwo cyese beha bakata kata sawa bari kata ubwo ni munywano wanyu ubuzima nabara musya abana na munonga bakora mizeidi abakora rwakera abakora doha n'ahandi hona ubuzima nabara musya n'ibindi bicika tujyo mu takushana so buri muntu we nakupamba no muri mugwe namura musya wabakura so kuwashire urumuriro batwara batsa company kubatsa company batasyamo tureba factory yes konko mwana akaba kutinisa ojiroti koja munija ni motoka egaruko muka naniza kora ki kugaruko muka naniza garuka yo nayo konke yakoreta ne yaho to kumanya naho wasi nenyonye yakoreta to kumanya aho yaneye kuteka no yo no bicengeze bishatse so twarugamu twazo mu company unke twashangire mu kandi kitinzore banko mwana yarugo mu factory emyenda yiza kugihindura yajikamura tajozya etutu yonka yajikamura yajugisa ubwo cyo kiretwa cyo muriro ekaberi no mushana mwinji mukabu yo mushana mwinji yes so okajoti karino jangu nalimbo ne motoka eri kugaruka muka utunaninta echo chayanga nakiyahamisha wajoti mwene hatwa kujyo kufaka ngwane neki final abana kuna rebire engere yibaye bakututukamu twayekanga bari obine bari banywani baje kubona sheki niki echo niki twateka twayejuma ngati nistwa cyakora twayika breakfast twakira umushaza breakfast aho 11 aho 12 umushana nga kuri atari yo mushana by the way necho yace kibugu munono urakiri nke kitaheramwe ngato kureba umushana direct nakwete Jesus aho bari ko ryo mu steam koko kureba waza muza saune niko mundo gukubaguri kuri no tutwa ngo takureba umushana direct kandi kuza komye akano rwo ruwaye hamu guteka hari akoma no ruho bwire no wene engoyi girlfriend nkapeya nki biri nangishatu jango gumeno no hindura so aho hija breakfast twaja mu breakfast ngijya breakfast area gabamizi ngo nge omukaro taba musukari ukajotona nijo musi twaja ngo hizo muki hata aho hizira akaceri kaba mukamura rero takarebeka wanchenga kwine ati twababoha kamura rero twagira bamututa ejo mwe yateraho yashitama hari abyo mwe yateraho yashitama nakafuke nkoko torakari twategeza bajanga tutegereza mu ndiranje yakizere haji stiro bwire bwaranchi ko bwakire ni cecho enkoko te kuribwa omuceri tigukuribwa nakora muta okote kubasa gambo tinyoye mu mpindurire kandi warangu ni bakwindura ni wabatekeri wowe wenka wabatekera company yona company kirimo abantu nkabanga company twatirimo abantu rafrika nkarubenda rubenda rukuma mu producinga mukombeka ninga mu bintu mwabe ni mushohoza nk'ibikoresho bisigo mukombeka ebito abire tukombeka aho ninza kubikwereka aho uko musumu tinda kugire ngo twakora takuba kuri yo nyombeka ya different ati ni mukwata nk'ecyo kishenge norebo rwigi nko kurra mukora nk'ekisika kikurosinga kikaraba rwigi nkaha na hariya hariho umuryango kwika higuru ati ya mukikora haso mu fomu waka
z'ebyoma mukora ka plan kanyu mukapima ekisika mukwena mu kijoiningire mukikira hasi nkogote mutekaho side ya opening mukikora nimbabine chemicals within 2 hours ekisika kiba cyayomire kukikoyongera izindi shayi ibiri bakimusya kuroyine kimusyaho ekipakire emotoka nene kitwara nko mudoha aho nagambira mu town ejo roho town ejo nene eri smart nimani bagenderi clean so ekisika kikora kurumbi cyafu omu factory cyo kirugayo okuwo kweto rubaho karufixinga hanje ahiguru mukashakara hatarufiziro burofo bwagera ki ubwabo ati ya kore kisika okihayo chwire bajoininga bamara kujoininga bahiguru nanahiguru tubakushika nkogote kuri bakozesa horokokowazi niko bakozeta nko kusa maxpan ayiguru kwenda kushika nkogote kuri tubakushika nkogote ati niba horokwezo niba joininga zikora flow ndije ayiguru bagaruka bajoininga ekisike kinagambira opening naki atosanga ngo kanyina 5 kanyina 6 kanyina 5 zona ziryo mu joining aha utwana zikora tuzikora kuma standard ejo mu Uganda teka kirimo tina kizimbe cyakora igwa standard nkeje mwaye mukorera mu Uganda tina nkukimanya kureka nimbasa kweshaniza enkuto nazo ya nimbasa ku example enkuto za noza ni bypass ngere ibazombekire kokore ibintu kashanga ngo kure intagire cyastura ya joininga hari ati yakuriya yo system na nenzo niko bakuzombe turareba aho bakorera itafari icyo tukiri tubanda borofu byo mu factory turareba aho bakumixingiro aho ra kumixingiro mushenyi imotoka nefika hariya machine gwiyaho egutwara kuri cyo makigupima simenti niko kwetiba kugira ngo bakozeshe zo busha ne motoka ne rugo mu factory yo motoka eri container eza hariya cyoma epakure cyo makigiteka kuri mu store nano mushenyi niko ko n'amabare niko amabare gakuriye nabwo bagagura nko kureba kurete ndi bota kuruga heyo naboni bagaparkinga bagiho muzindensi gijaga parkingira so nacho bagatuza hariya cyo makigatwara kigateka nkai ati noza computer hariya okora ratios kuri ya byepima bikepima bikuretera hompo bibe mixing ori onoreba machine mixing ati yo garuko kozesa computer ne main sensor ogisindika ahe kuba ne yenda kuza nko mu kilomita nkemwe nangi ibiri egibashangisa mu factory abakwana bakora FCK ati abaye zishukaho machine ziri zitandika zirevoring none uragiza machine yeri gukora to okagotejo machine bakakwegesa bakabanza bakutraininga ningo narugire kunuya ikindi cyo nabanze gukora nkabanza naza ha finishing kugira ngo kanyegeraho ko kombeka nkireba mpimanya ati habasa kuba ntihaterera aho kunarugireho na training wakoba operator wenkogoti ratios nkani nzimanke zikakakwisha kurugira kirikuru ati okahubibi ni haza mechi ne just har computer ndachoro kunyiga hariya ibintu kahora byakora ki byaye combine ngajatanga kwe mixing eco cyanyangwira aho nakora imyaka inakozireho narugaho naza operatinga ebisike byo kubyimusa icyo cyo nico naherukiro ndiyo ninza kwiza kwimusebisika kuza kupakira motoka taro riski no bano kozesa coraine wireless kwakora mistake izo karemeza hecyara iza balance kabura nonotera motoka yabandi nanga nonotera umuntu nanga wano uyimusya kabyo muhando gokorabamo okakwata side hati kikagira mu kiti hati nkimanyi kigaruka so kine risk mpango hati ubucyagaruko bya hasi yacho toriho magara konga mu myaka yo gukora turarebere mu kizibe cyo nyowe kanyo mu operation zanje ndako ziri mu mistake akon kandi mbanza nacho obwire ndiyo ninkore kindi mbanza nafuna experience amutima orientation ikikora kindi kibasika ubwo bone bakushomesa bako mushara gwawe
nibakusomesa bako mushara gwawe kandi nono echa mana heru wodi mu construction overtime yo kwase akubitwa nka basic salary tukakufuna muse basic salary keri nkazinga basic salary omuzayo gande kandi bari mutwaro aho twakire sente zikaza takagwira ezakuriya ati yakunuya dora no manya dora koko kucyenginga ati kure itekane cyengingira kuno sente shanga zirinke zigwire konkito kuri tukora kuriya mukuzira mwe kuno zishaze nyinshi kuno kitemba kuriya tuferwa so ate nkeze shaha kuno ya Uganda sente zo ntizifuna kuriya abana ne baferwa nakwetegereza wawancenga kwine ata baneze cyane baferwa kuba kukazo nsanga bakwereza nkarwenda ushanga zigiye mitwaro 9 nanga 9 ne 9 n'ishatu ezisha umwana wa heru bamuhereze mitwaro rwenda rwakuriye umuntu mu Dubai na dirham owakata afuna riyal ati bona sente nivance changinga kimwe zone zishane zabo zinamani gakwingana nawe yo kuba Saudi nitukoze riyal nabone bakoze riyal kwa ukanaho ni Dubai nekoze dirham konka exchange rate ya hate cyacindeke obwiro bwe bakwarwenda shangazi kwanisa 9 zakuno zeshani zihanisa 8 n'ubundi busente ikikwega ngo bakaferwa gatito bwiro bwitkandi tufunamu osanga ngo 10 wafunamu nka 12 miliyoni yamene mitwaro 20 nkoko zikazi na mani ekitaro hati esete za Uganda nazo zishire niziteze ahazi je zikuza mukavayo nabeka kache konka netshabago kandi umwana wa hero nabona yatayo naferwa sore for you mwabakutureba kamera konka ensi yanyu ni mu dishabire economically nayo kure so konka mwatanchiraho nkari hati osanga wakora overtime izanke sente zo zayeda buzama warenza beshaho muzaba icyo utwakire wakahari hemirimo bakujyamwa mani gahogara ko menhora atahe so kandi wafunzamo wabyamahisha yina izindi shazona wanu zikora mu factory konka hompo ezo bakabazi kwa cash before inazo bakabazi gita salary company nene kurisa yaheze garuke kushara sente zo kuborira yane kushashura mushara so aho twakora twachapa umwaka umwe mwatahugunde konka tukafuna mu challenge ati nyonka challenge inafuniremo nta hari yonko burwira ruire nakwetegereza konka wari mu insurance wari makuriya rafure niwe ruhangani cyakuba yakunda wodi mu insurance koze ne bakora buri tumwe cyone kikubasika kuragurira ukagwara maho mu process karwara hwaho mu 2015 baiza aho tukafuna 2015 umushano guntayebwa 2016 tukagushanga yo kunja 2015 n'imyaka yinaherizeyo tindagarakire gureba akuba kutera oshubu ko mbiri gugenda atizo musi omushano gwabero no kwata ihuro kariteka omushenyi okaguho karihereze shaheje ukashanga ryaye kwasero ko basa kuteka umunyo kariri kandi kubura akachakwa ko muri mukaguri ko mu robaza we nguri kubera mushanje tindi jebwa ata wone nize nkafuna muko burwira ruire abo je ntwantu yo mushenyi nize nafuna mukaka karuya kuba kweta kidney stone nafuna mu kidney stone zanteganisa abana munabenje nze nabo mutokuza kumara hota wayibuze kiroto cyawe cyane kikutwiye hayobuza nchiruga no mwirwaro ngarukanza gukora onka kidney stone kunore abantu bazurwara bayika bakumuteka makapira niyo chance nungi kuri tinda karebire bakanteka ho bujanse bwono bwawe bukubasika kuriya nense zakuziye nkisho bwire bwaza we bwisha bwakira rafure ku bucebera buhiremo 2017 so kikantwara imyaka engayo yona bariyo ni bandagurura konka insurance yawe kutiremo na company yakuru kuriya ni company yakure kuba nokora kuriya kintu kiringu washasha kawura ngo washasha just note rosumu wateresumu no nibakureba waterera mu location yorumu ambulance ne kushanga hoyo mu insurance yecho konkito kunuyelo abanza waguzente yawe uzakorera kweza so gwaro rafure
bakabantwara atakumanya nkuzana impura musimanya abandi mushanga ngo bamwihameki ngano kengambaza heyo konga wagendera ngambaza heyo tukabasa kumarasa heyo akwanyo bakabantwara abantu ko mbyone bitakareba kandi ni insubira tendiga akakubira abiri kabiye byoma twara mu kizinda ati necyo kureba bakakuteka muza scan bakakubwira ngo ubwire bwawe no sabuna abuna kizire mukareba ngo ikintu nagira nakira ejo ni insurance wabya heyo kuma mutabyo mu insurance mande cyo gukora kibiri so omuntu weno jya heru at least areke ngo ine kufayo karebwa ngo bamushara kasete bafite ko mu insurance kozi nyo ahorume inagire kuba bagire kushesha nkanye birgoyo insurance card rafre nareba ekireki kimwe na nihangu narabanshotera biru y'emitwaro 9.5 nabajya mu nyoka mbi mu insurance muri leta card natera bandetera card basara nabahiza card cyo cyawe so atawugira ngo utari mu insurance kandi za kumaraho nakwetegera so wakora ubugire wagwana nabwe twagenzera n'abana bashatu abana babiri twahoto ko mu vocation nibo tibagaruka nyoba bakujya mu mbere bajyango ahita twagaruka imirimo wakabe ekabanehenda ninga imirimo keta kwenda konka weza situation usanga abo kujya mu machine zimam kore imirimo mingi konkota kugikora ngo hende ati bona abasiga kunu naho tukanagaruka nagaruka nayongeze imyaka age eshatu na nagandi mezi kabiri roughly tuturu yaba nk'imezi nk'etano na mezi nkabiri aho ashatu abiri naho toka hati wazayo washiterajo kawamanyirire kamba no mukaba mwine munabikininga mukaba mugira company keta ekege yabo jobo nko mu construction kandi mwine munabakuriya ninga mukaba mujya bakuruga kumuyabo katine yo abahinde abapakistani aba Sri Lanka mix tukorana na Uganda mahanga nabara n'abatanzania aba Kenya onyine ati nanabana amahanga ga Africa mingi Ghana Nigeria so twatwine mu abantu bingi amahanga gatakushana webale munonga kumana mutureba kandi gatsomuka humuro kace Yes, tukugenda ngo ntwendera kandi na nembozi yitu eyo mwame akiri mayazi yatugambira kandi ogwe nakugira ngo akazaheru yakitere nyakaje 5 so twayina ngo tubaretere tuba inspiring nawe abegambirire kandi bitugamba neje amazima ako bananye ni mumanya obwiro buyagendire in fact akasobwire nobwire bwa Facebook bwabo ratandika kuba bize kuchatinga kwa bakuce konga kandi tararogera abantu akiri kuwishire mu first round ukaba ineho kasete zikwingana shikando ukakoraho ki first round ukabasa kwija nagoraho poroti ejenje ketako zire finishing konga nagikozire ntakagenzire nagikoraho ka finishing nagaruka wakitera ku wakimazire uko kusharamo kajoti kante ho achievement ya manager itwarebire niba bujye mwe nagamba he yafiso gati kunagarukire najanti nachigita nareba ngo kankore ikintu kimwe ebe business akaba ko nabendi kuriya bayiza nkandi yenda gukora imyaka 8 company yanjye kanta kagikoye nakwetegereza bambone kuba herize biza bagiguze abo bagigurize mbanye hakantu karakunani nko taka insurance bajyangu cyo tuza kuba haki insurance ati insurance ni bwo buramu bwanje wagiyeho ati ni mani sigara ni nkoraki
wamenye utati kugira ngo amagaragarugeho nkakirekera aho nijana yegitagita sente zinabire nyine nazo mu transport fiso kaboine idea kaji hao ni kwa kotu ilo jina na karuba bovuga boda kinte kinabire nyine mu muto gwanje nkajya nti mukama kampero mu transport aha pice kintu kiki nakwetegereza so nyine kuzo mu kintu cyango cha transport vision yanjye kebyo mu transport yenyine konko mu kintu cyango atiya niko kwijankaza nkahi omufiso so hati nanka nojivugira mbararaho nka ningano ati so fankeri zo nyine ati nkeze sha nebase kubera Tanzania mwene yone kora tari hangeri nkuri makororamo akonka zo mu transport impango obanzo nduga Kampala bakagira ngo nze Burundi nizayo biri hamwe hona so ekintu cyanje neco kutambura ni transport konke cyamparirize na mununga kore kintu cyo ninke kinteki bagira ngo nituzaheru konko sanga ngo utine kitwihaye iyo ne bgambo binje umuntu nazo of course ne sente nyingi konko kajantere kanchikore bwe na mana baheru twegwaniriye hari ngo aragira yarugayo ndebe koko naguzire so agira yarugayo gurenka nka trailer cyo kintu cyo kugira ngo abana ne bazaheru barye sente bakora cyo tukegire cyeyihemo akuba heru hari yo kucyakara kongo kucyakara kwa heru kujya expense konga katana Dubai ese rukusinye yo kucyakara ne akatu voting kurugiro magezi ganye nebinkumanya kata tari yo mucyakara wagira ngo waza kucyakara kat comparing nkebe bya Uganda wafuna rumu yo kuraramo no bebyo mitwaro 20 anaga Uganda antenga so nka ba officer beje bakunda kucyakara naruga yatine nakikuru wagira ngo wafuna honka ko kurya ako kunywa ka transport akonosanga ikice oyenyigire usanga watch spend ngira mu 250 za kuriya kunne mitwara 25 zona wazigita tiye mitwaro nkankaga netano so nyonka rugayo omukucyakaro kwenta kurebe takaza yuga cyecho ruhanga nawo nacinjurira so no shara mojoti bye micyakaro kambireke kankore so noza kushango umuntu waenda kucyakara sete ziyakorera umwaka yazi spend nje kwezi nyo kucyakara sende kubaye bazimpa niko nabinkora ki bika nizo kaziriyo kandi usanga zaribwa aho umuntu yaziriyaho ariko aryo umuntu ukunkwataho yakwetegereza so aba comparing na Dubai tingu manye byayo konkeri eninka free nkoko kureba Uganda konkito kuri yatwatwine kiragiro yankora waza kushemererwa washohora bakuteko mu kadukuru bakom ate bino nokora ki so nkawa bitu bayaga ba Dubai ngo nindana basireyinga kuri ebintege bwa bitaka so aba bantu bakubiha abantu kuba kuzayo babiha mensi gose manyi babiha muki no bagambira ki inyowe kinkubagambira buryo mu munsomu ahekiro hanga yamuteka tekire buryo mu munsomu koyo bazire ngo kalenda yawe ryaha no bwakonjana tuje kugihindura nawo ko ryaha ori bakazikwira mukuriya nakunwa no wano enda kurwaro kashanga bazi kwihamo konkanyoti no unkumanyo umuntu barazihiremo so ejo ne allegation ndihura nkai omungambo akwanyo scan zizinabire nimba ndumu nganta kubasa kujya mu mutaka jinyihamo kongo utakureba bakaba batakugamba harauna chire na like kebino kabiri hatine chinkumanya wantenga konkanka nkasanga niko kunabire nakwetegereza sano utwayo tibyo muri kata icyo tindacuriremu kata nensi yedembe kandi nense gumire na munonga waenda kuzana kurwana kunyonka marwa eje gumire konko mbintu bya ize bakushanguriyo no tambure byabo otine shonga bakabona babine scan zabo baba tine shonga ni wako buri hamwe hona ni kamera so cyora ko cyora bakubona kai bamba kureba for example enkuto za kuri nyote ndarebera mu traffic no wo kutomera takwijo traffic yo nyine no yetwara ni mwe wenka no yetwara bareba kamera no haya byo munso gamutera fine system yona ne ya cameras katika nese dembe kandi nese gumire na munonga waenda kuzana kurwana kunyonka marwa ejegumire kongo mbintu bya ize bakushanguriyo no tambure byabo otine shonga
ubundi babine scan zabo baba tine shangani wako buri hamwe bona ni kamera so cyo nakora cyo nakora kasha for example enkuto za kunye kundari ngo traffic no wo kamera takuzo traffic yonyine no yitwara ni mwe wenka no yitwara bareba kamera no haya yo musoba mutera fayi yes tukwendera kandi ko murabe ni mwenda ntujya kushanta mbaretera nimwongera kumbuza buzo just handiko mu comment abo kubantuza kubantu mbona nubwo arabe ari busy munonga kandi in fact yakujangwa akazo mu transporters wabo inenko migugu yawe oine chino wenda kufuruke binte bye bihangwa kuba kagura fiso kandi akagura fisonsa bahereze namba za business abo kubahati bine kwagira abo warugiriwe nabo wanancire bine kwagira umu transportation company namazima eze shaha nimba ninkwereze nambe yo kuteraho ya business ya enamba ni 0 shanju na munana 19 jejo neyo kuteraho so roughly WhatsApp kiriya namba ya heru kandi planning akugihindura so yenyine ejo sunu ninza kuba njine ugikorera WhatsApp so wano nda ku transportinga oyine kuhagira haso iwo rugira heru niwo kashiteraho hati musupporting mutahi wanyu turo kutwakitambuza enyaka 5 na meza 2 nekintu kiringwa munonga kandi yo muntu uri kutekateka kuza heru ningira hine cyuwayega kandi hine cyuwamanya orimo kija warkwatira bwire kitukwendera orimi kiri hadi kurukwato karumarayo akwa remix ogogu naza kureta yekigambo ekiri common no bareta yekigambo cyone kiri ahambi wagataho nico muratambuze mwe kuriyo tingira horangoje yanya hadi uriya ka yagira ngo ekigambo nkakarasi bagone kuba kubyo kuheza waracurireho nuriya yaracuriye ati wagataho naho hari hendi minyingi konka aho bugambo kugenda bukwamba so kumukwija mwakwatagana nendi mimuzifu konke orurimo rwabe ruku twara mununga nori India nakwete India orimo rwo rwabe ruko yebembera then hakiza kaza horo harabu kugira ngo kuri abana aba India nibindi kandi aba Pakistan bashanga bakumanya oro India tukwendera haburaho gira kigambe cyagambira ubwo riyo aheru ningashi ubwe uri kwenda kuzayo then twendera ubwo riyo aheru kora banza wagiramo kweyikirizamo omanye nicyo cyo kwenda wagire kuzaheru ukazayo korera nicyo kintu cyamane cyo cyemo kubanza wazaho kamanya kuti kazaheru koreje cyaza takagera yakikwihaho abo yakwindura umutima gumiza muneke kiwagire korerera akuba we ruhanga nawo naza kuyamba amanye cyo no korera kunka yuruhanga karayamba atakweyamba atakumanye cyo kwenda nawe nabiruga so kandi uri kwenda kuzayo umuntu akwenda kuzayo cyamani no kweyikirizamo ukamanya ati ninza kuza heru konka heru nimpakunda ninkikunda kindi mu mutima wano wenda kuza heru nobanza wayetekamo ikintu cyo kukunda tutari kugira ngo hari umuntu yakusindikirira oyine kubanza wayetekamo akayemera umuntu basa tutari kugira ngo umuntu nanka akikundisa kuba noika yofu nayo challenge nyingi ngo kugira ngo kacekundira wakiteka mutima kirakutami kandi torapo we bari munonga akiri fa time yawe nekindi ogori kunu yo mu Uganda are bigambe bikushohora kuri ngo noika yo bakoze seki noika yo bakoze seki wabishikuba kayo ngo manya bakaba bakwana ngo bamuju nyenda kugambira ngo uri kunuya kora abo bikiriza kuza gukora utakagendera ha bigambo wagendera ha bigambo manye no kuma bigambo kandi wagendera akikurya ha mutima noza kucikiriza ekikurya ha mutima twena tujyo munsi onkamukama ni wari kutugayidinga kandi wakuha kandi wakwaka mwebare munonga bare vita babagumenu batureba kandi akamera twatiniho mojo bakweta off savage kandi akiri babare kuta time yawe byo muntu ari busy transportation wachura iwo rimbarara ebitoke enchi bintu bingi embaho bara Kampala tukora mu Uganda ho Fort Ronka hikabare urikiza tukora mu Uganda ho wowe no mu gukuza Kigali wowe no mu gukuza Nairobi wabo ino mu gukuzo
za Mombasa okoyona nimuzayo turi across the country n'ikirungi kandi mwebare muhagira so and mara turebe naheru n'aganda amahanga gona nimuzayo twashemererwa kandi we bari munonga ntuja kuba ntongeraho we bari seho